حضرت علی را سوال کرد که یا علی پسرچه مرا چی نام کردی؟ علی جنگاور بود، مشترم بود، شیر میدان بود آخی. گفت که یا رسول الله حرب جنگی کم بچم جنگی شود پهلوان شود. گفت ای بچه من حسن نام داره، نامش حسن بود. این حضرت هم در دلش نقشه کشید بود اگر خداوند یک بچه که میگم بتا انشاءالله اون ارگام عملی میکنم حربش نام میکنم. وقتی سال دیگه حسین تولد شد با حضرت سوالش کرد یا علی این بچه که برای چی نام کردی؟ گفت یا رسول الله حرب. گفت این حسین ای. گفت یا علی اقبح الاسماء الى الله حرب و مره. یا علی گفت همین بدترین نام قبیحترین نام در رضی الله عزوجلال نام اینمی جنگیه، نام تلخک. مسلمان باید خودش زیبا باشه، بوی خوب داشته باشه، لباسای خوب بپوشه، نام خوشرو و زیبا داشته باشه، نامی که تاریخ داره، نامی که یه معنی داره. همین خاطر هنوز آدم کلونی به عقل عادتا از ما بعضا با امامای حی و پیشواهای قوم همیار هم مراجعت میکنن که این فرزند چی نام بگذاریم. بسیار یک فعلی خوب است، عادتی خوب است، الحمدلله. شاید به همین سبب باشه که دیگه در بین ما خس خوشاک و بیل تور و همین چیزا گم شده است. ولی الحمدلله نیست دیگه. پیش همین مقصد که قبول همین قانون و همون کتابچه برآمدن عملا که نیست شده بود. همین چیزا دیگه نبودن. دیگه یگان تورالی و تشعلی 20 ساله 25 ساله یافته نمیشه. خدا را شکر میکنیم. اون برای که مردم مسلمان وقتی بله وقتی آگاه شدن همین کارا قطع کردن الحمدلله. خب اطراف کشتن مال هیچ گپی زیاد لازم نیست. همه میدونیم الحمدلله. هر چیزی که در قربانی درست میشه در حقیقت هم درست میشه. پسرچه باشه 2 گوسپند، دخترک باشه 1 گوسپند. اگر بزن بکشی میشه به شرط همین ایسوله خورد نباشه. اگر ما بودو کسی دست و استیش بر بزنه و یگان گاوم بکشه بقرم بکشه میشه به شرط ایسوله خورد نباشه. اما در حقیقت از همه افضل گوسپند امکان باشه گوسپند کشتن در کار. خب مستحب است که قبل از کشتن گوسپند اما صاحب درک دعا کنه پروردگار رو همین عقیقه فرزند نه. اینا بگذار که عربیش هم که ندونه از بیویشه مادر و روایت اومده است این مثلا عقیقه فرزند فلانیه خدای قبولش کرد. فرد روز قیامت وقتی که خدای تعالی تمام بنده ها را حشر میکنه، حیوان ها را حشر میکنه، حتی قصاص گوسپند بیشاخ از گوسپند شاخدار میگیره، همونجا همون را حشر میکنه و او گواهی میده که من عقیقه فلان بنده الله هستم. مستحب است که اگر امکان شرایط داشته باشه مال کشتگی را به 3 حصه تقسیم کند. یک حصهش مثل قربانی در خونش مانه برای فرزنده و خانواده خودش. یک حصهش صدقه کند. صدقه از هدیه از جوانمردی به او فرق میکنه که صدقه را فقط در کمبغل کرده میشود، در آدم ثروتمند نمیشود. یک قسمت که دیگه یک طعام پزه یار و دوستکوش دعوت میکنه انشالله میشینن از خدا و پیغمبر صحبت میکنن مثل محفلی امشبه ما نور علی نور میشود. اما کسی شرایط امکان نداره برادر عزیز مال بکشه همین در خونش استفاده بودن بگیره قیلش میکنه یا خلدیل میدازه تریتش میکنه اختیار داره. همین آدم کمبغل ایالمند بهترش که خودش بخره. مستحب برای او همیه. در اسلام حرج نیست. کسی را تکلیف مال و یتاق نمیکنه. امکان نداری بخ بخور. ایده سر برای خونت گوشت میخری کو. یک سال میخریش، نیم سال میخریش، یا اختیار در دست خودت. اما سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده میشه برادر عزیز. عجب بی‌غیرت شدید. دوملو اگر نداشته باشی چیکار میکنی؟ تو نان خدا همین در دستش تلفن های یا مدل نو میبره تلفنش بد نیست میروه قرض میکنه ای بانک تلفن علیش میکنه برای همین را مهم میدونه. اما چیزی که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آنجویی میکنید غیرت باشه انشاءالله که مرد مسلمان اگر غیرت داشته باشه هرگز به آنجویی نمیکنه. خب رکن دوم تراشیدن موی سر. پیغمبر حلق گفته است یعنی تراشیدن. ای تراشیدن نترسی برادر عزیز.
از قайчи дида аз мошинка дида тарошидан афзал аст, барое ки ҳам сари кӯдак пурра тозаву хушрӯ мешавад, ҳам торҳои асабе ки дар таи пӯсти сар қарор доранд ҳамоно таҳрик мешаванд вазбуждатса мешавад. сабаби хуб шидани биноиву шинавоии тифлак мешавад, чанд фоизе зиёд мешидаст. сари кӯдак тозаву озода мешавад, дигар ягон вирусу микроб дар сараш намемонад. оху биромадан осон аст. хела бечора дасту поча мезанад, гоҳ баракиву гоҳ ребакиву хела папитка мекунад ки бабу гӯяд. вақте ки обдон кафид тамоми микробу чизе ҳастай ку ҳамаи он мечаспад дар мӯи сари кӯдак. ҳамин ҷои пашмдори кӯдак ҳамун саршай ку. баъд мо одатан кӯдаки майдара сарша намешӯем. ҳамин як одат пеш омадагӣ, ҳамин сари кӯдака ба роғани зовути ширина кардагӣ ё агар наёфтан вазали қатъиян қаймешакан намешакан у сар ҷилғонди шидагӣ. у сара вақте тозаш кардӣ ҷони ҳамун кӯдак медамад, мӯи саршам хушрӯ мегӯяд. мустаҳаб аст ки мӯи сари тарошидагиро вазн кашидаву ба вазнаш садақа кунанд. мақсад ки чанд грамме мебояд ҳамуқа нуқра садақа кунанд ё қимати нуқрара. вале баъзиҳо тило гуфта метарсанд, тарсундияншу бечораҳо. нуқра ҳайдари батни ҳадисот тило наомадааст, физа омадааст. физа нуқра ҳай. мақсад ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам вариқ гуфтааст, физа гуфтааст. нуқраш уқа қимате нест. ҳамин нуқраи навъи олиш 10 сомония ба фикр 1 граммаш дар бозор. акы турозуе ки 3 грамма 4 грамма чен кунад бисёр мушкила ёфтанаш. магарам барои бозори заргаро аймуо бигирӣ. барои ҳамин таваккали иншоалло ҳам 50 сум садақаи сари ҳам фарзанд як камбағал дабитӣ азимат соқит мешавад, бар зиёд ҳаст. мошоалло. ва ниҳоят сеюм рукни ақиқа номгузорӣ аст. парсидем ки тифлака чӣ ном карде? гуфтан Сафия. аҷаб номи зебо, аҷаб номи ошно. Сафия духтари Абдулмуталиб ай, бобои Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, яъне ба ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам амаш мешавад. дар миёни занҳои исломӣ яке аз шуҷоътарин, бағайраттарин, шердилтарин шуд Сафия бинти Абдулмуталиб. ин зани шердил писаршам ҳамтари паҳлавон шид, Зубайр. ҳазрати Зубайр ибни Аввом фарзанди Сафия ай. наверашам хел паҳлавон бурмад Абдуллоҳ ибни Зубайр. ай шер бача мешавад. занак худаш ба ғайрат бошад, фарзандош ҳам мисли худаш мешавад. ҳамин хел шуҷоъу дили қавие дошт ки дар ҷанги Уҳуд бародари шақиқша Амир Ҳамзаро вақте ки гирифтан мусила кардан, гӯша бридан, биниша бридан, чашмоша кофтан, ҳатто шикамша чок кардан, ҷигарша бировардан. барои ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт ки нагзоре ки Сафия бибинад бародарша. ин амакҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аммоҳош мақсад ки ҳамаш аз як падар я модар нестанд. падарошу буягай, деки модарошу фарқ мекунанд. Абдулмуталиб зани бисёр дорад. Амир Ҳамза бо Сафия аз як модар шидагиян ҳасташ. вақте ки гуфтанаш гуфт ки чӣ метарсӣ? бародарам ҷоми шаҳодат нӯшидааст дар роҳи Худо, ин саиди шуҳадо ай, чӣ метарсӣ? охи чӣ баро ман мекунӣ? ман мурдана надидам. рафт мега ҳамин фақат калимаи истирҷоъ дар забонаш доду фиғо накардааст ранги занакҳои дигар. ҳамин хел шердил буд. дар ҳангоми ҳарби Хандақ вақте кофиро омадан мусулмононро иҳота карданд, бисёр вазъияти ногувор буд. яҳудиҳо хиёнат карданд. яҳудиҳои бани Қурайза ки дар дохили Мадина буданд. хавфи он буд ки айдрун зарба мезананд. гуфташинидам ҳамин буд ки шумо бизанед занову тифлакҳои мусулмононро асир бигиред. аз ҳамин хотир ҳазрат амр кард ҳамаро дар як қалъа ҷо карданд. дар қалъа як мардина ай, Ҳасон ибни Собит, ҳамун шахсе ки қиссаша ҳоли ҳазрат кардистам, шоири пайғамбар ай. бисёр дар ҷанг беғайрат буд. яъне шоир мардум ай ҷо ғайрати ҷанг кунидор охи. ки бугӯй шамшер бигӣ мега шамшери ман қалам ай. як яҳудӣ разведка меояд. тамоми мусулмонҳо бечораҳо дар Хандақ дар пайкоранд бо душман. ин касофат омадааст аку
دیدست این موضع او شبونه شبیخون زدنیه که بی صفیه دیدش گو یا حسان همون دیدی بدبخت هم که چه میگه یقینا ایوزی میبرم بزی میکنم بفروشم همین شب حجم میکنم ما هیچی نداری ما دفاع کردن نمیتونیم میخوام برای همون بزن بکش خبر نبر یک معوض الله من مردی تری کرده تو بگوی اگر شیرک در دم قبیلش بگو میگم بچه جوی مقصد جوی ننگ اومده است بخی که گفت نه من آدم این کار نیستم خودش زیره پوشید در سرش خودی جنگیرم که او اشکار نشود که زنه کرد گریف نیزارم برو من بیرون یا نعره زد سینش جهود هم ده شخ شید یک ضربه قدی کشتش همین زدش با پشت زد یا همین پو همه نمودار شید خیلی زنه که مستورا که شرم داشت یعنی یک کردش نمیشید و گشت اومد قلعه گوی یا حسن انا صلیب شا بخشید برای بگی صلیب شا اما وقتی که در جنگ دشمن هم بکشید تمام سر و لباس همون مولیتو میشه و ترافه جنگی حساب میکنه همون ترافه ایتو برای بگی گو ای خیچا بزرگ ای ترافه جنگی شا گو برای برای خوب نیست اورا که شدن زنه که مو مقصد یکون عورتش نبود نه گفت دعفش کن ای خیچا بزرگ ای ترافه شا نه که زنه عبدالله بی صفیه حضرت به حد دوستش میگه بسیار احترامش میگه دوره میگه بالای که آخونده گفت که یا معشر قریش ای گروه قریشی ها از خدا بترسید گفت اتقوا الله لا اغنی عنکم من الله شیء فردا روز قیامت اگر شما با شرک و کفر برید شما با عصیان برید دیگه از دست من یگان کاری ساخته نیست باید جوری شما را خلاص کردن نمیتون نگه دارن هم بعد گفت که یا بنی عبدالمطلب لا اغنی عنکم من الله شیء ای فرزندای عبدالمطلب شما نگین که ما عمک بچه های حضرت هستیم که قریش کلو نیکن شاید به داد ما برسه هشتونه در سر تو بگیره هر کس توشش همراهش بگیره اگر خدای نباشد زیبنده خشنود شفاعتی همه پیغمبران ندارد نخست چشمش در عمکش غلطید حضرت عباس به حد دوست می‌داشت پیغمبر عباس بسیار زیرک و عاقل بود حضرت همراهش مشورت میکرد است